Wathi uJesu eseqedile ukulaya abafundi bakhe abali12, wasuka lapho ukuyafundisa lokuchumayela emizini yabo. Wathi uJohane esentolongweni, esezwile ngemisebenzi kaKristu, wathumela ilizwi ngabafundi bakhe. Wathi kuye, "Wena unguye ozayo, ingabe silindele omunye na?" UJesu wabaphendula wathi kibo, "Hambani limtshele uJohane lokho elikuzwileyo lelikubonileyo ukuthi iziphofu ziyabona, leziqhuli ziyahamba, labalobulephero bayahlanjululwa, labangezwayo bayezwa, labafileyo bayavuswa, labayanga bayachunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongakhubekiyo ngami." Wathi labo bantu sebehamba, uJesu waqala ukukhuluma emaxukwini ngoJohane. Wathi, "Laphuma laya enkangala uyabonani na? Umhlanga onyikinywa ngumoya na? Kanti laphumela ukuyabonani na? Umuntu owambethe ingubo ezibuthakathaka na? Khangelani, abambethe ingubo ezibuthakathaka basezindlini zamakhosi. Pho laphumelani na? Ukubona umprofethi na? Yebo, ngithi kini, odlula umprofethi. Ngoba nguJohane okulotshwe ngaye ukuthi, khangela, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizakulungisa indlela yakho phambi kwakho. Ngiqinisile ngithi kini, akuvelanga phakathi kwabazelwe ngabesifazana omkhulu kuloJohane uMbhaphathizi, kodwa omncinyane embusweni wezulu mkhulu kulaye. Kusukela ensukwini zikaJohane uMbhaphathizi kuze kube khathesi, umbuso wezulu uyafohlelwa, labawufohlelayo bayawuphanga. Ngoba abaprofethi bonke lomlayo bazisa kwaze kwafika uJohane. Uba livuma ukukwamukela, lo ungu-Elija obeza kuza. Olendlebe zokuzwa, akezwe. Kodwa ngizakusifanisa lani lesi sizukulwana na? Sifana labantwana abahlezi emidangeni bememeza abanye besithi, "Salitshayela umhubhe, kalisinanga, salililela, kalikhalanga." Ngoba uJohane wafika engadli, enganathi, bathi, "Ulomoya omubi." Kodwa indodana yomuntu yafika isidla, inatha, bathi, "Khangelani, umuntu oyisidli lesinathi, umngane wabathelisi lezoni." Kodwa ukuhlakanipha kubonakalisa ukuthi kulungile ngabantwana bakho. Waseqala ukusola imizi okwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingaphendukanga. Wathi, "Maye kuye Khorazini, maye kuye Bethsaida, ngoba uba kwakwenziwe eThire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade baphenduka, bembatha amasaka bazithela ngomlotha. Kodwa ngithi kini, kuza kuba ngcono kulo iThire leSidoni ngosuku lokulahlwa kulakini. Wena-ke Kaphenawume, uza kuphakanyiselwa ezulwini na? Atshi, uza kwehliselwa endaweni yabafileyo, ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe lisekhona iSodoma kuze kube lamuhla. Kodwa ngithi kini, kuza kuba ngcono kulo ilizwe laseSodoma ngosuku lokulahlwa kulakuwe." Ngaleso sikhathi uJesu wakhuluma wathi, "Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngoba kwaba kuhle kuwe ukuba kube njalo. Konke ngikunekelwe nguBaba, kakho oyaziyo indodana, kuphela uYise. Kakho futhi omaziyo uYise, kuphela indodana, lalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Wozani kimi lonke elikhatheleyo, elisindiweyo, mina ngizakuliphumuza. Thwalani ijokhwe lami phezu kwenu, lifunde kimi, ngoba ngimnene, ngithobekile. Kungikhona imiphefumulo yenu izakufumana ukuphumula. Ngoba ijokhwe lami lilula, lomthwalo wami ulula."